nzagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Umwuka nungendera muvandimwe nukuzana akanongo nkwereka utuntu twikorera. Yes. Fata makara ucanimba Rasenagore no Nyagasa ninza nakambwa. You think say they why? Mana nyagasani turi mu mana Semenesitiri Putin. Sija kuri kwayo. Aho ziba byishyuza se. Aho ushatse wakayura n'ubuntu umuvandi. Sekare bitotsi. Sema tujye duhishanya ibintu bigaragara. Ngo wabyemeye ko ushonje ko tubiziranyeho. Nyuma yo kubimenye ibigo birihe? Birihe se nyine? Aho tubikura se n'uhazi. Ushatse kuvuga he? Kwa Morokore. Reka ye. Mani subira kwikopesha nanone mwa. Zondi buryo twabibonamo tutikopesheje. Papi. Uza n'ibiro bibiri. Ibiro bibiri se byo biraduhaza. Ibyo sura bibona. Sawa nyine. Witonze sha. Yewe kunyure mu bihuru umenye abantu benshi tubarimo amadeni. Oh my God. What do we hear of this? I will tell Apostle about this. This is what you want to use your life for. Gusa ushatse kuvuga ko nta kintu uzanyera? Wait a minute. Ajyana iki? Agafuka. Dore ngaka ndakagaruka. This man. Ubwo se ushatse kuvuga ko nawe yanze kugukopara? Nakwanga kunkopa ahubwo yaranankubise. Yesu! Nukuntu rero twari dufitemo ideni rya make. Ibaze nawe. Deni igihumbi senkana umuntu akanga kudukopa. Ideni ry'ibihumbi 50 gusa naho sha. Umuntu akanga kugukopa. Urukundo rwarashize mu bantu. Ariko man, aho kujya tujye twirirwa twikopesha. Waretse tugakora. Ariko man bibeshya hano. Anaga ari ku rusengero umuvana. Ninde utabibona se ko atari mu rusengero? Kuba uri kubibona ko atari mu rusengero nibyo byagatumye uhaguruka hano ukava hano ukagenda. Wagiye umenya aho barizwa. Twe twaje kwisabira akazi. Amaje nagare y'abapasiteri. Se burya mwaje gusaba akazi. Binagiraga ngo mwaje kwiyotera akazuba nanjye ndiyicarira. Hold up. Wait a minute. Ese mana abakozi bose bashize hasigaye umukozi umwe. Boss, turi babiri. Uyaje kota akazuba. Kota akazuba ahubwo no yaje gusaba akazi. Vayo tugende mana. Ani nabyo byanze gukora. Uriyo tubura n'akazi muvande. Hano ukuntu twitegereje nk'umuntu uri kureba ingagisha yazikunze sha. Aje ni yanadutwara. Shaman. Gendere pe. Aro. Ko mama warambyaye cyangwa warantoraguye? Oh my God. What it be? Ambwiye ngo yarantoraguye sha. Ibintu biri kutubaho. Ari ibyo abantu babyawe pe. What do we hear of this?
I will tell the pastor about this. This is where you want to use your lights or up. Reka turebe. aza nkubaze Mura muri kundeba nk'ibihori. Hold up. Wait a minute. You think so? Ibihore man. Birambabaje. ama nanjye birambabaje pe None dukora iki? karibati Munkubite. tubura akazi tubure gukoka tubure no gucapa. yego boss, abakozi nugira ikibazo abasore ndabafite yewe abakozi ndarara mbakugejeje. Boss, ntujye kure turahari. None niba muhari Ngaho duha akazi boss. mwamure kunyumva se? yego rwose twakumva. rero nimukajya mwumva. Boss, duha akazi rwose kuko turabizi neza ko ngiye n'uyu mutipe muri aya masaha. Muno muri aka gace nta wundi muntu rwose wapfa kubona uri bukora akazi neza nk'uko ubishaka nkanjye. Kuko abandi bose bamaze kurya baguye ivuto. ese mushaze kuvuga ko mutariye ku manywa? erega kurya ku manywa n'iby'amatungo. Kurya ku manywa ni iby'inka, ingurube, n'ihene n'ibindi. none ko njye nariye ku manywa ushaze kuvuga ko ndi inguru? ya boss nyine ibyo biba ku batindi bakire ntabwo bijya bibabaho. Ntari babakire bo bikorera igihe bashakiye. sha abasa ndabona desi mufite amagambo menshi. munkurikire mbaha akazi. Boss, babasore nabimbazanye. azana nyine mbarebe. Muza sha, muza. ko nagutumye abasore nagutumye abasaza. Boss, wirebera inyuma aba ni abasore koko. reka mfe kubyemera akazi rero nta kandi ni ukundindira umukobwa. Boss, ntugire ikibazo rwose kuko umutekano w'umukobwa uri mu biganza byacu ubu ngubu. ese boss wamuzanye tukamureba. He, ikindi kandi ndashaka ko mumfatira abantu bamukubise. abo bagira nabi sha nitubakuzanira uzabakubite nk'inkoni 1000. Nta moko. ariko sha ko numva bafitiye impu. inkoni 1000 inkoni nk'ibihumbi 2. ese boss tubazanye bagasembuka nk'igipangu ko nta mbaraga tugira bakaducika. Agenda gute? aha na mine ziteze inyuma hano inyuma y'igipangu yajya he? ahubwo reka mubahamagarire mu murebe. Pascaline enda hano. Ntabwo nabyumvishe. Papa b'abantu wabanzaniye. Tayari, umwana wawe byamugizeho ingaruka. ingo sha mwana wanjye byamugizeho ingaruka. baramuhohoteye. Wenda njye byangizeho ingaruka. Na telefone yanjye se nayo yaribeye. Hold up. Papa kira na ibintu video. se mugenzi wanyu agiye. Yasimbutse boss. Hold up. yo this maskini bombe iramuturikanye. Boss kupfanya gupfa. Bitezanye rwose ngeze bizihurira. wibuke byari ibihumbi 2 ubwo bihise biba ibihumbi 4 ko mugenzi wawe yabuze.